Mana dananya? Subscribe. Subscribe. Debi, kamu tuh Debi. Subscribe ada di sini. Ya, kita akan di Mana? Tahu kan no dulu ngaji kan no angkat jadi tidak lebih gawe ini dia kan dulu ngaji corona arania lalu be ngaji baik no megawe no bakar aja alhamdulillah kan tolong bakar mempelo aja astaga kamu cemunim awak. Saya sudah lu ngaji baru tuh. Tanteh medan tuh. Menongkan baru. Suruh ke anak menit ngaji. Nih. Menit itu ngaji ya mek sili. Mek tempuk mek hukum. Ya. Au nani. Haruan, ndak payah-payah. Baca kering meno, kering. Baca kering meno. Nampak dah lu ngaji. Mbek saya kancing. Hah? Ini kanca. Pilih sini nak mata barek. Aruan oleh. Beraku tau mesti nak ama. Au nani. Oh, kamu ni baru hujan apa bepo ngomong dari bangkat dah. Dah menjaga dari bangkat bukan dengan darat mako. Oh. Oleh aruan oleh. Oleh. Aruan. Iya. Ini. Lelah kita nak kena aja. Awas. A few moments later. Kempet dia kamu mampu berjalan. Kamu kempet mampu depan lek. Suruh ngaji. Saya suruh. Amak aku. Saya nama. Iya, FM. Ngaji teh, dia main HP doang. Teh. Dia pengguru lek. Kadang-kadang kamu masuk ke lalu. Doa. Tiga. Aku lihat dia HP ngaji. Nelpon cewek baru. A few inches later, 2 hours later. Assalamualaikum. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama Tuh. Pirang kamu. Aku ikros iwak. Udah deh. Udah deh. Udah deh. Udah deh. Udah ada sultan deh. Namun dengan layak menongkat si Haji Kasim. A few moments. Haji. Saya ada. Assalamualaikum. Makan di pasang kiri mah. Lupa. Pasang kiri mana aku ngaji. Anu ngelah nih baru. Balik, ngelah nih. Hah? Bisa. Sambil buang lalu. Bisa. Oh enggak dia, tak apa-apa. Sekinoa. Malik menok salah dia. Sekinoa ngaji. Bos. Bawa dia dulu. Badak. Diganggu ngawal dulu. Berkah muna.
dokol. Najulan dah. Ngajar dulu, ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Apa tidak baca? Beduk ini dapat lagi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta amruna talawatan wa nazal bana bi ilma ila yaumiddin wa anta ansurna wa taftah alaina wa tanzikna wa talfatana wa takbirana wal jami'il muslimin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafa'u wa zidna ilma wa inna bis-salihin. Allahumma astur bi sayyidi wa la tujibba qara'ani minni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arad ma kana wa ma yakun wa sirri wa ala zalatul alam wa janna wa zurriyatna wa nahabana. Ika minal mudahidin al mulisin al maqbulin al muqarrabin innaka ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bacuan dong kak, bacuan. Bata. Berapa? Bata. Ngajaran. Dua ke? Mana ngajaran? Jallahu ainain. Bada. Bersekek dengan ulang, bersekek. Kalau sedih, suruh amak beli yang macamnya. Kocok kan dia peguru. Nih, beda jam. Nih. Nah, Alhamdulillah. Bada. Taro. Tawa. wah baik, cukup. Lemak malik. Kau enam ke? Lemak baik. Kah? Sadaqallahul dulu. Sadaqallahul azim. Guru nanti tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu aynayn wa hadaynahun najdayn. Taifatum minal mu'minin wa inna 'alaikum lahafizin. Wah baik, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Enggak mau di mana? Enggak. Orang kagak di mana. Kali di mana ya? Pernah nang. 3. Sampai di pagi nama menjak kerja guru. Dekat Tengah lah. Nobar ada baru nyama. Diberi agama, toa, semet malik. Ini nama pria agama. Tengah lah. Pria agama dengan toa. Tapi mana? Menduk kamu. Derek nani. Ambil jatuh lucu. Hah? Wah nih wah yang kasih ngaji. Dengar kan nih. Pati, ina, ama, guru. Duduk. Dengar kan? Kamu nih Noah, milama. Langgo Noah. Tewa tak ayo. Wah nih, sadaqallahu lagi. Boleh apa? Boleh. Nih, nongol juga kamu. Mana kira main apa? Ide siapa lah? Mana tu?